ikibazo duhanzeho amaso ni ikibazo cyo muri Congo. Nubwo navuze ko ntari butinde kuri Congo, impamvu duhanze amaso muri Congo ni FDLR n'indi mitwe iri muri Congo ishobora kuvanga na ADF kubera urabona ko red hari connection so for the situation. But does that mean that you're acknowledging that Rwandan troops are in the DRC? No, I'm acknowledging that the UN making that report is actually a failure in the Congo. That's what I'm talking about. Yes, total failure. But so are Rwandan troops in the DRC as we speak? No, if we were there, we wouldn't be failing. I assure you we wouldn't fail to deal with the problem. Bihorera bakishyira hanze bakasaragurika abantu bose bakamenya ko ari abasazi. Ariko iyo bigezaho hari n'umurongo utarengwa buriya. Bihorera umuntu agasara uvuga iby'abasazi, ariko iyo urenze umurongo ibyo bisazi byawe bigashaka guhutaza umunyarwanda kakubaho. Niyo naba mba mu nzu yawe ungaburira kumpagarara hejuru kambwira ngo nudakora itya uyu munsi ntabwo uri burye, cyangwa akaza kambwira ngo emera kuri iki cyangwa ko wakoze iki ntakoze, ndemera nicwe n'inzara ntabwo ndi burye. Ubonye umuntu afite ingengabitekerezo icyo wakora gusa ni ukumusengera kuko aba yarapfuye kera ahagaze. Asigaje umuntu wagusa wo kuvuga nk'ibyo kuko nta kindi yakora, kuko anagutunza urutoki ubwo twere tuba tubonye ibiraka twe twashomereye. Ni nayo mabwiriza dufite, nta yandi rwose birazwi. Uw'ingengabitekerezo uretse kwimanika agapfa cyangwa agace. James Kabarebe uyu niwe wivugiye ko nta gisirikare na kimwe azi icyatsinda ingabo z'u Rwanda. Nta muntu n'umwe jewe nzi, nta ngabo na zimwe nzi zibaho zanesha RDF n'ibintu bitabaho batunesha bateze twe turabaneshwa n'ibintu bidashoboka. Kandi koko nibyo kuko aho zarwanye hose ahenshi niba atari hose ariko zatahukanye insinzi. James Kabarebe yavuga kuri FDLR wa mutwe